loko mfumo wa xihlawuhlawu wa apartheid wu ta va hlole vanhu hinkwavo va ka Singa leswaku va ta kota ku xavisela misava leyo nona ndyangu wa ka Fanele ku va ta kota ku sungula bindzu ra ku byala banana bindzu ra vona ri vele eka malembe yo fika kwala ka 70 nkato kwa kona emalembeni ya 20 laya nga hundza va ka Singa va ve va nghenisa swikoxo swa misava ya vona loku nga ntirhokulu namuntlha tshama na yena Ukwahlita famba indlela kusamela famba indlela So, swakudya ngiketa yini maloko ntsako loku nyanyuka loku tikombaka exikandzeni xa vanhu hinkwavo lava nga kona namuntlha laha hambiswiritano ya va kona malembe laha a swi tika swinene va heleriwa hi ku tshemba va nga pfumeli leswaku hi ta fikelela siku leri hi nga ka rona namuntlha va ve na nkateko wa ku hlangana ni n'wamabindzu xikan'we khale ka Xixekamba xinarativo muxengi xilexiya u nga ringani ku va swi va n'wi vitana ku hi yena i nhena a yi khona ma ni kona vonanga hi kona ni njinga ya mina mani yane tim xilexia leti nga suka ntsena ni mukiselana na maphungu laha loko ta fikelela ntolela Richard swi ni vangela mabibi ya mbilu mani a tima njhani hi papa na a hi yingiseleni phela mi ta kwini loko ko vulavula hi Musa kwanani a hi yingiseni Musa i vula xexo Musa lexi wa lana xinthatikitanyana xa xona lexa u lava ku xi ganinganisa njhinga yo kwana na liya va Richard ta swi kota loyi leswaku ntirho wa namuntlha wu nga kavanyeteka muyimeri wa nawu wa la mugangeni Musa Baloyi u nghenise interdict ya xihatla ku a ta yimisa nyikelo wa nsimu eka Fanele Musa Baloyi ku hehla mfumo hi mpungulwana eka bindzu ra Richard vakomba va byela ku papa wena ni mani hi swona n'wananga u famba kahle ni ri xikwembu xi va na wena boy famba kahle wa swi tiva boy ya hi swona 2, 3, 4 200 grand. Richard, you are running short. It's not enough. I understand, Papa. Richard, have you taken money from the trust fund? We need more. Damn it, why would you run? Damn it, you put in trouble, Papa. We need more cash. I need more cash, I mean. I need to think. Oh. Check me out. What are you doing in the cupboard? Were you trying to steal some of my clothes? Hey. Huh? Come on, Oh, wow. Hey, you matar? Don't try Captain. Mama, yes, baby. Hey. Yeah, getting how did you sleep in? I was trying to get up a nap. I'm sure you finished packing. Yes, I'm done. I hope you have. Mana papa?
Are you done packing? Yeah, I get done. They know Papa, you know, Mama like saying, "Go, I Kiani is standing." Maybe the singer is, but not Kiani. And I think this is just so good for us, you know. Yeah. I mean, we'll be around family. I just can't wait to start looking and singing. Okay. Ari Kiani, Pin, Ari. We're young people that are bringing the cool back into agriculture. Without farmers like us, so get it not basil, more kids in your own. Catch Living Land every Saturday afternoon at 2 on SABC2. Richard, don't move. We take it hard. And family will think so. At the ladies, no one I have don't kill one another. So again, I look at one idea. People didn't quite to find the stamp. Young children. Love. Good. Now this won't talk in that sense. Hlengan katana. Injeni sisibalala kuhlengana. Sukela switshele hlengan. Sukela switshele asingeke uyisele. Richard yena la mutini ayihlayisa. Una musa Richard. Ywe, ngaisini kwazi. Isubula musa sokuru. Ateka babanya lirarena renta minja. Asiyami. Ngeni kuphela buya kwa. Nitire la prasi. Asindo. Kesana ngisidliwa la. Kesana ifambisa prasi kuyidundile. Idundile. Udonde thaka una degree. Degree leyo yona indawo kwafambisa prasi. That's why papa yena bangobeke for afambisa prasi. Ayile jula. Abuteri degree la. Awusibona ukuthi that's man. Yanjalo. Shringene no man. Yelanga kumfiki. Sasekeli. Wasitiva musa. Hayi sasekeli. Wenhlengani mwananga Mami. empilo le yalunya wananga ngibuyisele imfuka yuma kwini ikuba kamani ikunene nene nhlengani ibeleke yini wena yimfuka kuba wena mina nomfana wena nithaba ni diablo for ashika la kusheba wena na nibje hlamula kambe sishikota kula sikwini kwawo ukusola mukowani wa mina mukowani wa mina lishete aliseleki hayi wena sitshela sama namuhla sibule likhulu lamuhla namuhla abantu bakalisinga yinyikwa nsimu yayo landa kulethiswa yini afana Mochaseke. Xirhwalo a swi tisiwa handle ka vavanuna. Loko u pfumela nyikelo lowu wa Banana Fund wu yisa emahlweni, hi ta va himpela hina hi ngombe ku lulama bya tiko. And what do you suggest I do? Mahlo wa mina. Mina ni vona swi tshamisekile leswaku hi sindzisa nkhuvo lowu wa nyikelo ku yisa emahlweni. Hikuva hina vhiki leri taka hi ta va hi karhi hi tengisa yena loyi Richard Mutawu hi yona mhaka leyi. Se Mochaseke wa mina a ni ku hi pfumeleleni hi tenga namuntlha hi qhina. Loko hi hava nandzu hayi ku nga yisiwa mahlweni kambe ku nga ri namuntlha. Mochaseke, vaakatiko va ka Risinga va na malembe 20 va ri karhi va lwela tiko ra vona kambe swi nga yisiwile. Namuntlha hi loyi Richard fikile jikijiki swilo swi cincile hi tin'hweti ta 7 ntsena. A hi vukungundwani byebyo. Na phinda futhi loko ku teka ka hina ka vhiki leri taka swi na nkoka swinene loko hi lava ku tiva ntiyiso. Richard na malembe phela a ri karhi a teka nyama a tsavula nyama embiteni a yi siya xitikweni. Se lexi ni xi vulaka i ku a hi yimileni vhiki leri taka ku hetsa mahungu ya kona. A hi swi koti hina ku namuntlha hi mpfumelo ka mahlweni timhaka leti. Mundzuku ku va hina hi yima ku laha hi teka timhaka to nga tona. Ni pfumelele Mochaseke ku tshama hansi ni hetile mimovha.
Okay. What, Dolly? The issue of land distribution has been a very, very contentious issue ever since the dawn of our democracy. It has been politicized, but in fact, this is a very emotive issue. Land means more than the soil. It goes to the heart of every human soul's identity. Councillor Baloyi, you have presented this court with valid arguments as to why the interdict should be granted against the handover of the Van Vlienen banana farm today. But the people of Risinga have waited for more than 50 years to get their land back. Why should we deny them today? You'll have to wait for your day in court. Therefore, the interdict has been denied. Yeah, what we can say, thank you so much. That's why we grass all, man. Yeah, look at them. Okay, talk to you later. Me lighty. Interdict you at the way out tonight. Wow. Come on, Dragamir. So I'll face the next to repeat. We show me. So come on, let's cancel it, right? Look to me. 2, 3, 4. Engel, Mandela, dat is ons aan het yeah, there's always 18,000 and short. So I was going to look into the next one. Check quality. Richard, John. No, just come down, get the child in the dressing. The child in the man. Millions. Million. Right. Then I found? No, I agree with you. Njani? Baba sikurana namhlanje instance. Ngaziphi thalathakalana ngaziphi wala ufuna inchumo man. Ofuna inchumo man. Sothi degree not degree mina lawyer and lawyer intanda interdict. Yeah, interdict. Wama nokula Richard wena man. Yeah, tapa man. Unakapa. Hey, tapa get makale. Ungangena makale makata mana ngwana lo. Na cho tapa le. Wena man, ukonga njalo ngwana chat na. Maintain. What's the way? What am I doing here? How to put me to charity church? What I got to go right there? Power useless. It's a power. It's a tomb. Open a tomb.
You can see it. Bagamoyo. Viva Tiagin Viva! Viva Tiagin Viva! Viva Mkosi Viva! Viva Misamaina Viva! Nechitsonga changa achitoka chabude. Ndiamba chive. Avana problem nazo. Vantu vakachive. Azvona. Hey, so ndotumanika MK. Bandiva MK. Yeah, that's freedom. Freedom ya watu wa South Africa. Ravali Maputo kuzamini. Mwami. Rawa. One of the things that I on the minute is Sava. Hey, we women come on the vibe. I see. So, yeah, Lawena. I will tell you my yeah. Eh? Open up a way. Yeah. Hey. Once again, I'm reaching. Listen, Mishumo Panda, or Breda Mishumo, and then Mishumo Koya. Hey, Mishumo Koya. Okay, Alpha, Ubanamus. Eh? How can I find Green? Eh? You mean? Mike? Yeah. No, he's rude. I left with that man to Mozambique. I swear I met your dad. He's never recovered from that. He has a serious issue. You know, he's just selfish. He ruined his life. My goodness. I can't deal. It's yeah, man, no, you have been too hard on him. But I'm sure you couldn't on that. What was your but he's just too kind sometimes. I mean, you went through the same thing. So, but you're not an alcoholic. Why does he think that's an option for him? Oh my goodness. Africans, none of us successful because in the Ashumesa. I don't know. Zinavyombona zingakufunaka ayihlangana shimuwe inshallah lokungena ilekiyana namuhla uyafika so it's 14 have you give us already divine to taste it it's success the challenge ngamanda between our ndo touch ngahi tsimwe akakona mpela la khatla laba ina kele kwa chauke wa kele uma ba sakile banyanyuke ngot esika sala ke mashweni akakona angazima bahema mtona mimi chauke Anzike pumele kuri mshavisa tiko na mrikona la ne
a swi kona ni nga swi tivika ni tiva hinkwaswo wehe u teke mali u endla ku ri loyi va ta endla ku ri va yena mufambisi wa nsimu leyi Chauke xiponi lexi Chauke hi nga famba Chauke ndzi karhele Chauke